Pentecostal Network Panel Program here to te lalpai swamping in Zimbabwe ule tungkar chunga North East India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar thlirin nilawngai thlang u Archive Cell Committee te chuan rahmanna an siam angin August ni somthum pakhat inrin ni khan North lungleng khwa kalin iswamhinga baptisma chantirna hmunma satlo in hun an hmang Archive Cell atang hian Chairman Reverend R. Vanal Oya Secretary Reverend H. Lalngai ex officio Reverend Zongming Tanzama General Treasurer le Unaupa R. Lalbiak Filate Ankala Baptisma Chantirna Lungsum le Athe Vela Kohhran document poimo tur shang an buai pui ani Khovel pum hope United Pentecostal Church Kohhran rawngbawlna chuan ma ason chakle a kumsang ni sompare report a khan maktadwai li point pakwa pahni ni in tuna report tharbera maktadwai nga achwangta September ni somni pali atangani somni pasari chunghyang khovel hop in khompuilian General Conference Indianapolis Indiana Convention Center USA nei anidona report kim changzoka shat the ani ang General Conference atana inbot saina po pe filto ni in conference details program po an phauchhak to ani Conference speaker turte September ni somni pali tholezana North American Missions Service Speaker Wayne Hunt Lee September ni somni panga ni laizana Global Missions Service Global Missions Shwai Tute September ni somni parugni nga jana General Superintendent's Message David K. Bernard September ni somni pasari zirtop jana General Conference Service Speaker Victor Jackson General Shwai Tute Program General Superintendent Reverend Lalma Somasai Lauchuan August ni somni pariat atangani somthum pakhat chungkhan Kohhran rawngbawlna tul bai puin Delia hun amanga September ni khat pathian ni hian General Pay Commission thutkhomna telin hun amangang General Secretary Reverend R. Larin Sangale General Treasurer Reverend Zongming Tanzama tepo General Pay Commission meeting a hian antel don ani District Shrang rawngbawlna chanchin ngai thak chhunzomila Aizawl East District August ni somni pahni ninga ni khan Aizawl East District Missions Department Executive Meeting Reverend R. Lianzama Director ka ishwain nei ani Meeting a hian kumin October ni somni panga atangani somni pasari chunga thingsul thlia biala District Missions in khompui mantura program tlangpui duang felin Home Missionary roi lai mek te post thren khathe tiang hian siam rem ani Evangelist hang nei changa zema bok biala ommek chu izungdar biala da ani Unaupa RK London sanga swangpuilon bial sai chalmun omchu lam hera da ani Evangelist du omsanga izungdar biala omchu keifang bial lenchi ma da ani Evangelist HK Lan mangaya keifang bial rualung muna omchu champhai bial din thar muna da ani Hengbaka hian khobonga Revival Crusade nei turati ni in Speaker Evangelist R. Vanchunga District Full-Time Evangelist anianga Deputy Speaker Evangelist HMS Zongkima District Revival Speaker Churwat ni in Crusade nei tur hian October ni khata khobung pan turati ani a champhai bial le champhai Bethel bial baka serchi bial zai politic crusade chung toy om thei tura beise ni se antibok ani District Missions Shwai Tute hian August ni somni pasari thole ni khan kumin inkhom pui thlenna muntur thingsul thia trule poimo te baka imbo saina shang te enin ankal bok ani Aizawl East District chunga bial shang te chuan September ni rukatangani riat chung hian bial Sunday School inkhom pui an mangdon he inkhom pui a hian naupang le pui tlinglamin inti siak na te nein bial chen khat chuan meet angin an mangbokang Bial tamjok chuan September ni sari inri ni hian ro rel na an nei dona Bial Sunday School in khompui hi District Sunday School Shwai Tute chuan heteng hian an man pui don ani Director Reverend C Moizwala Bongkon Bial Secretary Evangelist HR Larin Dika Mol Pui Bial Treasurer Uparo Dailava Zote Sakordai Bial September ni thotan ni chunhu hian Aizawl East District kumsom hi panganatlin Silver Jubilee Souvenir chitlang zarna nei ani don Souvenir tlangzar na hi district headquarters biak ina nei turni in Evangelist Ramzava Souvenir Convener chuan akai shwayanga upalal tho moi hne tungin report ngai thak turni in Reverend Lalma Somasai General Superintendent chuan tlangzar na aneyang Hehuna hian Aizawl khopui chunga bial to pastor le district department chang shwai tu te chu tel tura beise anni
Upper Republic Bial Sunday School Department ti buat sain August ni somni panga pathian ni Kohhran Republic Bank thangbek ina Bial Huapin Sunday School Seminar an buat sai Hehuna hian resource person atan evangelist HR Larindika District Sunday School Secretary chu manni in Sunday School zirtir tu te mo phurna le zirtir na pek dan ti thu puimanga resource person paper present chu zirhauna nei ni in Sunday School chu Kohhran tha le missionary churchwana mun ani thu te baka zirtir tu te mo phurna shangshangte zirtir tu re imbuat sai dan te baka zirtir na pek dan chi shangshangte zirhauni in soihau na hun thatak nei ani boka hehuna hian bial chunga tangin puitling le no pang Sunday School zirtir tu mi somnga velkal khomin hlok thak an ti hle ani Site 12 Bial North Lungpher Kohhran te chuan August ni somni pathuma tanga ni somni panga chung khan an Kohhran kumsom ruklin Diamond Jubilee an lom Jubilee lom na hi August ni somni pathum zir top zan khan tan ni in khom upa ar lalming le ana ka shwaya bel to pastor Reverend PC lenghak le ana Jubilee honna aneya Reverend C Moizwala District Sunday School Director hena tungin thucha ngai thakani Jubilee lom na puiber hi August ni somni pali inrini ni lengkhan manni in Reverend Rosanga Colony District Superintendent Johnson Jubilee lungphun honna Zinkara nei ani a Jubilee lom na inkhom nei chunjom ni in choma a Reverend Roming liana le Reverend F Lelchan himaten hena tungin thucha ngai thakani a chonua Reverend R Lianzama District Missions Director chuan thucha soina nei le in tlaya Kohhran Houten Jubilee ruai hlim takin an kil ho ani Inrini zan hiam pastor Ivanel Pekazote chuan thu soina anei boka August ni somni panga pathian ni khan wat big ten Jubilee dar wak na anei nuwa bek ina Jubilee lom na man chunjom ani a heta hian Reverend Rosanga Colony District Superintendent hena tungin thu cha ngai thakani a pathian ni chunwa Reverend Silal Engliana le Pastor Kelal Ompuyeten thu soina nein pathian ni zan hiam bel to Pastor Reverend PC Langhak le na hena tungin thu cha ngai thak ani baka Tual upa RL Thansanga Organizing Committee hena tungin report ngai thak ani bok North Lungpher Kohhran ten an Kohhran kumsom rugna Diamond Jubilee an lomna hian bel to pastor lo ni to te baka he Kohhran lo loi to te somani angin mi enge mozatin an telpuya bel chunga tangpo in Kohhran member chanem tak an kal khombok North Lungpher Kohhran hian pivomi molvum kho ami chuan kumsang khazakwa somnga pakwa August hakhan tongtrain rawngbawlna bul atana Lailak khwa a pusai than chunga le achian te chu rawngbawlna tura somin rawngbawlna nung tak an neya ti chuan August ni somni panga sang khazakwa somnga pakwa khan kaple chuan pastoral tura kuta iswamingin baptisma achanga ti chuan Kohhran din chhautan ani a Kohhran din tir ani la hian mi somthum vel chau ni in tuna chuan member hi zathum chuanga nom to ani North Lungpher Kohhran hian rawngbawlna tu enge moza cher chuak to in tharau training school te hon aloni to china North Lungpher khwa atang hian rawngbawlna tu pastor po mi panga lai an cher chuak to ani August ni somni paruk thotan ni khan sai 12 Bial North Lungpher Kohhran ten an Kohhran kumsom rukna Diamond Jubilee an lomna kal zela upa cross hanga ti chung kwa chuan pathian choi moina an neya Kohhran Houten hlim takin hun an manga he hun a hand speaker a Reverend Rosanga Colony District Superintendent Chumman ani August ni somthum pakhat inrini po hian Trumpui Bial manaveng Kohhran aloi upa ke vanal chuanga ti chung kwa chuan pathian choi moina an nei bok Speaker Evangelist K. Vanal Dika Chumman ani a manavenga hian crusade hun rei tak atang to khan nei chho ani to ani August ni somni pali inrini po khan ramut program kal zela khozol veng thar Kohhran loi unau pa roming le na ti chung kwa chuan pathian choi moina an neya Kohhran ten hlim takin hun an mang ani Speaker Evangelist Biang Mwana man ani a Evangelist Biang Mwana le team member ti hian khozol bia la hian rawngbawlna an nei mek ani Kholian Bial Chiapuya Bial to Pastor Robert Larin sang chuan ramut program mangin Chiapui Kohhran loi turin chung ko khat member pani Kohhran a senglut Nalan Bial Saron Kohhran po August ni somni pali inrini zan khan Bial to Pastor R Lalfam ki machami mi pakhat Kohhran a senglut na nein pathian ni khan swangai damna baptisma achang ani August ni somni panga pathian ni po khan khorulian Bial khan puimhuna mithar pani Kohhran a senglu an ni bok August ni somni paruk thotan ni po khan North Van Lai Phai Bial lungchwana chung ko khat member pathum te chu Bial to Pastor H Laro Puyan Kohhran senglu na aneya swangai damna baptisma Reverend H Vanel Chanakuta an changhal ani
Nor van lai phai bial a hian Reverend H Vanel chana hian rongbawlna anei mek ani is rungdar bial lenga August somhni pali inrini khan no pangpawal lang camp buat sai ani he huna hian speaker evangelist HMS zonki machupan ni in mi somhni pathumin tharau thianglim baptisma andong thara kaushan ten hlim takin hun an manga lenga hian evangelist HMS zonki mati hian rongbawlna an nei kal mek ani Sept biak in pui PYD le electric PYD lunglei te chuan August ni somhni pathuma tanga ni somhni panga chung khan in to ton hun Sept biak in puya an nei August ni somhni pathum zir top jan jang khan program man ngal ni in khombana Sunday school hola in Melchia ton na program hlim takin an manga inrini nileng han sports item ti shang mangin in ti hlimna an nei bok ani in kloton program hi in khom hi Sept biak in pui PYD ten ka shwai chenin lunglei electric PYD ten entering thu cha ngai thak thin ani thung ani pathiani chanu khan fellowship hun limom tak an mangboka lunglei electric PYD atong hia member engemozat kalin hun limom tak an mang ani August ni somhni paruk thortan ni khan nalan bial saron kaushana nalan bial to pastor R lalfam ki machon nu patuak ruk iswang mingin arwali na inkutsuitir heng nu patuak ruk te hile inkutsui ngai lo ni in bel to pastor hian arwalin in nei tirna aneita a he huna hian lompui tu engemozat an tel ani district try to the program district superintendent Reverend Rosanga Kolni chuan pathian ni mang hian abial muimek mol pui biala rongbawlna aneyang district secretary Reverend Biaksang Zola chuan pathian ni zan hian district headquarters kaushana thu sei rongbawlna aneyang Reverend Arlian Zama Missions Director chuan pathiani mang hian Sept bial chunga home missionary te rongbawlna tlo in rongbawlna aneyang lunglei district rongbawlna chanchin August ni somhni paruk thortan ni khan sertlang pui biala om bor pui local te biak in saktur lungphum chu district superintendent Reverend C Vanel ene chuan phuma biak in hi adung fit somli pahni awang fit somni pahni a saktur ani a an biak in paruk na tur ani August ni somhni panga pathiani khan luangmol bial PYD phalak na in luangmol local Sunday school hola HIV AIDS awareness campaign nei ani a member somsari chuangan kal khoma resource person atan luangmol bial atanga trainers rongbol tu b la roza ma chuman ani hemi rol hiam bial PYD project laptop leina tur polin subtok fe chwana nei ngal ani August ni somhni panga pathiani khan ro puilo kala pastor R laram hnu na chuan mithar pakhat kaushana aseng lut August ni somhni panga pathiani khan hawlong lam throm thum lokala mithar pakhat kaushana senglu ani bok August ni somhni pali atangani somhni panga chung khan chief phir local LED te chuan bolpui v missions felda rongbawlna anneya member som paruk kalin senior advisor upalarin liana le bel to pastor LH lalchan damaten an troi oma lim takin hun an mang ani bolpui v missions felna na hian thilpek an hlan bok August ni somhni panga pathiani khan hawlong lam throm thum local PCD te chuan chengpui local a rongbawlna anne he rongbawlna hian member somruk chuangan kala pathiani jing in khoma bel to pastor Reverend R Vanel enga chuan thusoina nein group zai solo recitation ngai nom tak ngai thakani a chonhulama fellowship a hun man thunjom le ni in worship dance solo action recitation ngai nom le hunom tak te ngai thak le ani hawlong lam throm thum local PCD ti hian chengpui local hena hian sanalian an present bok August ni somhni pathuma tangani somhni panga chung khan lunglei electric local PYD te chu serchi bag impuya rongbawlin an fe chhuaka member somli pani an kal theya August ni somhni pali inrinia sports hlim om tak nei ni in rongbawlna an nei chung hian tharau lam hlanen hlim takin hun an mangthin ani September ni khat pathian li hian lunglei district thiang hlimna committee te chuan campaign an nei chunjom le dona campaign hi moliam pui lokala nei ani don ani Reverend PC lal fak omale evangelist vilal du omaten hun an manganga unanu HC lal exami chuan zain rongbawlna aneyang August ni somhni panga pathian ni khan kumsang ni somhni United Pentecostal Church Northeast India General Conference doltu tur lunglei farm veng local organizing committee te chu an thukhoma heta hian thupoi mo tak ngai to in general conference an dolna turata hian budget a chengnoi soman rohmana sub committee pakwa siamin an budget turte an rohman sakngal bok he committee a hian malak zel dan turle rohman na shangshang te an siam bok ani
Farmveng local ti hian general conference andol na turpol hian anbiak in ko chu concrete in chung to bok August ni somthum pakhat inri ni ham Pentecostal Children Department PCD luangma local board sain seminar nei anidona resource person atan district PCD president rongbol tu kelerin tuangale secretary unaw pasilaram lo apuyate man anni ang seminar thupuya tan hian zukle muamle rithe thil ti le sex education ti chuman ani ang August ni somthum pakhat inri ni hian Trump local LED le PYD shrai tu the Pauline seminar nei anidona thupuya tan shrai tu mo phurna ti chuman ani anga resource person atan bel to pastor ti zaming lian chuman ani ang North Mizoram District Rongbawlna chanchin ngai thavele ila August ni somhle pani ninga ni kha North Mizoram District thianghlimna committee te chuan District Superintendent Chambara Reverend Laltuanga District thianghlimna committee chairman ka shwai meeting annei meeting a hian thianghlimna sub committee din lobial la omte kumsang ni sompa ko chunga din turangen na siam tele thianghlimna campaign chungchang anrel thianghlimna campaign thokhat na hibialia nei masak ni seti ani a hetia hian nei dan tur rahman ani vairang te biala kalhun tur nikhat thlakwa sangni sompakwa pathian ni kaltur te Reverend Charpuya vairang te headquarters le Simveng local Evangelist KL Dola vairang te field veng local Evangelist Pahnu na vairang te IOC veng local Buk pui biala kalhun tur ni sompanga thlakwa sangni sompakwa pathian ni kaltur te Reverend KL Du sanga nor lim en le thingthel Evangelist RC la rinchana nor chaltlanga unaw UPC la romoi Bible woman lungmuata Kolasi venglai biala kalhun tur ni sompanga thakwa sangni sompakwa pathian ni kaltur te Reverend Sila Thantuanga Kolasi venglai local le rengte kon local upa RC shiat puyat tuichaveng local Reverend Lal Chuailawa Chumpui local Pastor Lan Mogle na namte pangbal kon local Kolasi diakon bial kaltur te Reverend Lal Tuanga diakon local le New Builum local Evangelist Chaliana Thingdol Venglai local Evangelist Varnam Moya Thingdol Vengthar local le Tlangnuam local Unaw Nulal Changlani Bible Women Khwang Puilam local North Mizoram District Literature and Publication Board Committee chu August ni somhni pasari thole ni chnu dar khatkhan North Mizoram District Superintendent Chambara nei ani meeting Reverend Charpuya Literature and Publication Board Chairman Nina Kaishwaya kumsang ni somhni ni lai thupui tur edit dan tur jungchang soi hovin board member ten ahuwa edit na tho chu thati ani a edit thokhat na chu September ni soma nei ni se ti ani heba ka hian lekha bu chwa kongam thar lak chu thati tlan ni in kumsang ni somhni literature budget po da sang tura thunei tu te hena thlen tele inkhom ka shwaina bu siam ni se ti district board in alorel tole literature board kuta ada chulo jak turin pastoral wat ke mafanai kuta da ani August ni somhni pathumatang ni somhni paruk pangkhan district superintendent Reverend Laltuanga chuan vaireng te pastor quarters noi Bikwa room extend dan tur enin akala heti Royal District Superintendent chuan bil khlir bial chung kaushan changchang tlo ngalin inri jana jubilee kaushan bil khlir tu chavenga rongbawlna aneya kaushan hauten an lo lom hle ani August somni panga pathian ni jing inkhom khan bia headquarters a inkhomin rongbawlna hlotling tak anei bok District Superintendent chuan bil khlir bial headquarters back in sakbekle malak dana lom thu soin bial chung malak dan te lom mati thu te soin rongbawlna anei halbok ani pathiani chunu inkhom chu kharjol kaushana nein kaushan hauten an lo dong song thale a kharjol kaushan te an hlimin anjing inkhom anuam hle ni bial chung upale bel to pastoral pian thangaten an troi om thale bok pathiani zan hian bu chang phai kaushan tlo le in upa ar lading lianan zanria lo ba sai sakin zana inkhom hlim om tak nei ngal ani a kaushan haute an lo hlim hle a inkhom bana be khu thlir lama ho chaule ani August ni somni panga pathiani khan dampareng puibial persang missionary quarters harchu district missions director Reverend Sila Thantluanga chuan pathian hlena hlanin ahong Missionary Quarter honni hian District Missions Director Vekhian Mithar Som Pathum alom lut ngala mi pani in iswang mingin swangai damna baptisma an changbok Tlaya Quarters herlomna roi tui tak an kil ho ngal bok ani
Presang Missionary Quarters hi headquarters bial ko shampuiten work camp an sakni in quarters sakna chak hi district missions department nen tang kopin an leya quarters hi ampum theita ani unanu jelan mon kimile arong bol puiten ko shanla din launa tumpang lui kho aramut program an man kal zela pathiani kalta august ni somhi panga kha mithar sompariat chung ko pathum Pentecostal shana an sengluta mithar senglu na hibel to pastor silal thengliana nein mi parukin chuangai namda baptist malali swangmingin an changhala naw somlali swang hena han ngal ani bok bel to pastor silal thengliana athogin kaushan form na ane ngala heminia vekyan tlaya moal in khom nei ani a speaker a bel to pastor silal thengliana ni in unanu sazik pui reng dile unanu VL mangai thar zeli parte na lan le unanu ram thiang limi then zol ti chuan zai rong bol na anneya reng di local PYD member somthum chuangin motor mangin anron troi omboka kortha PP le new eden kaushana tengin evangelist le member engi mozatin anron troi ombok ani program man chung hian no pangdam lo pakhat chuan bel to pastor silal thengle na rong bol na kaltangin pathian ti dam na achang ani unanu jela mon kimile arong bol puite rong bol na kaltanga tumpang lui khwa mi thar nei zong chumi somriat pali an tlingta ani konpui bial missions department bot sain august ni somni pali inri ni jana tangkhan konpui bangla veng biak ina missionary challenge program an mang he program a hian speaker atan Reverend James Lawrence director Dimapur missions field chuman ani a roman lockdown chuan program august ni somni panga pathiani jan thenga man tur duan ani a ama ero chu speaker rongbol na borwa ka tanga kaushan mi puite a mamona asana wangin program po seile ani a august ni somni paruk thotan jana po in khom chunjom zel ani he program mang tur hian bial chung local shanga tangin member chanhem tak an phone khoma hunlim om tak an mang ani rongbol tu Reverend James Lawrence Susoi Aropuin Koshan Hauteri Ru Akhoi Chin Le a field report nena kai kopin sermon ro pui tak tak ngai thak chin ani a aton shiat chang chang te atanga bathian thu ngai nom tak tak lo chuak chuan Koshan Hauteri Ru Akhoi Chin Le ani pathian ni zan in khoma hian bial missions department ro man na angin Dimapur missions field polin pon pot phara tholom do ani a cheng sangria zaria somruk chuang zet kling khom ani hemi baka hian Dimapur missions field noya local pakhat lakon honse biak in thutleng siam turin mimal chanhem ngai tile bol pui veng lai missions department ten cheng sangria zaruk chuang an tho khom bok speaker hian atulangin amamo te tan tongtai rong bol na tele shak thi rong bol na te anei pa reng bokani mawbok local PMF te chuan karkal ta pathiani august ni somni panga khan thenjol field veng local to in an fe chwaka PMF fe chwaka kalte hitir ko pathumin hovin anwain mi somni pakwa an kal ani mawbok local PMF fe chwa in khom hi evangelist H lerin oma marina po ina troi oma azai po an hlule ani august ni somni paruk tho tani jing kha mawbok local PMF te hian thenjol chu dam takin an ron hosana mawbok local PMF te hian field veng local biak ina tartur sanalian pani an present bok ani mamit high school veng ko shanin kumsang he som pakwara mud thaden chena chandam na crusade august ni somni pakhat ni laini jana chanchu pathiani kalta august ni somni panga khan khar ani he crusade nei chung hian speaker atam bel to pastor vanel rota chuman ani a ani ne tong hian pathian chandam na thu ngai thak thin ani speaker rongbol na lalpan mala somin kaushan hoten an hlutle a bial chunga local chang atang po in chimtu an thathei hle ani durtlang bial mon na veng kaushana august ni som inrin ni jana tanga rongbol na nei chuan ra dom tak choin pathian choi moina voi ni nei ani to ani mona venga kaushana hian Jehovah Jireh team ten rongbol na nein una palal chanpu ya chol mun chu speaker atan man ani pathian choi moina hitwal upa biak siama de chungle upa TS zarliana te chungin anneya tharau borak kal zela crusade thi chunjom zelin august ni somthum pakhat inri ni han una pala ro pu te chungin pathian choi moina annei le don ani rongbol tu te rongbol na kaltangin mona veng kaushana hian tharau thiang hlim dong thar engi mozat anom to a august ni somni panga pathian ni khan swangai damna baptisma chang mi paruklai anom bok ani
Revival Team Jehovah Rapha Revival Team Speaker Evangelist Laldu Saka Sazale Arong Bol Puite Chuan August ni somni pathum zir top zana tengin shipho kaushana Revival Crusade nein hun an manga anwa pandan John September ni hi tho chan ni thleng shipho a hian rong bol na an neyang Jehovah Rapha Revival Team di hian August ni somni pathi khan an team ming in Aizawl Civil Hospital amamo apiang te tapmanatan thisen an pebok North Mizoram District Kohhran report changshang ngai thlak chunjamila North Mizoram District Missions Director Reverend Silal Thantuanga chuan August ni somni pakhat ni laini atanga August ni somni panga pathiani thleng khan tampareng puibial persang kaushana ramut program mangin ramut program anman chung hian anrong bolna pathianin shiak athia anrong bolna kaltanga mithar ne pali chu bel to pastor ar thangluran kaushana asengluta naw pahni lali swahne na ahlana mithar pahni in swanga idamna baptisma an changbok August ni somni pahni ninga zana tangkhan tlang sang bel kaushan pui rahman ni inzo mwan tlanga ramut program nei ani a ni somni pathum zirtop ni dar somatangin ti damrong bolna Reverend Silal Ming Thangan anei bok heti damna inkhoma hiami somthum pahni tongtrai na nei sakin choble chila pathian ti damna changsom panga omin tharau damna chang pakhat a ombok damna changjinga taksana shilo thosi sele si po a na she theito lote mani po aban phar theilo kutle kazoile riru athu omsoi chhuak mai theilote khup na luhai taksa thakthinte asmale na dang neiten pathian ti damna an changhala pathian hatho aro pui hle ani din thar bial PYD ten siasuk bial choilung hunaram but program an mana August ni somni panga pathian ni kha member pani kaushana senglu anni member senglu na hi evangelist Varnam Moyan nein member tharlom lu ni hian din thar bial PYD member enge muzatle bial PYD zai polten hun an man puya mol inkhom le damna inkhom tu po bwat sai ani bok ramut rong bol na hi an rahman dan chuan September ni khat pathiani thleng nei turin rahman na an siam ani din tharbial PYD ten choilunga rong bolna an nei mek lai hian din tharbial missions department te chon darlung hunaram with program an man po tuang takin an chunjom ve mek zel bokani chonhun local church board te rahman na siamangin August haram mut thla chung hian kaushan upate group thuma in thenin ramu in rong bolna an neya an rong bolna kaltanga pathian thuthung muthar mi pasari omin pathiani kalta August ni somni panga khan mithar laglu te chubial to pastor Reverend Laram Thanga chuan lomlu na hun amang Apostolic Revival Team Evangelist T Vanel Watale arong bol pui de chuan hun tharbial eden thar kaushana anrong bol na hi August ni som pakwa atanga August ni som hi panga pathiani thleng rahman ani a chanchin chiachina anrong bol na nei chung hian rong bol tu te kaltangin mithar patling pani in suanga idamna baptisma anchanga ram thar be sei tura omjel wangin crusade hi September ni khat pathiani thleng nei le tura rahman ani Ole khati zong khatun tumatana North East India UPC Kohhran rongbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thak hole theite ni e